What's up, people? Johnny here again. MG Windsor EV ngasi launch store ko gi Imphal gi showrooms da ko GMDS ki showrooms da ko Chingmerong gi Mantripukhi gi da ko ado happy review tok jara ke gari si amna surprise oine am chong le me size ko Creta gi size oi dune ma se ado yam chora me features no me hapsel e ko ado wa di tata yam yo ore si gi se ado happy uchara ke yo ya uchara ke ko ado ga yeng bining bal le ga di lak pure si GMDS ki showroom da ko ado like subscribe to send biro ho ji jara right adum hok jara ko midi dum khat chille ado tar ko su dum ya adum hok jara ke ai tare ado MG gi sigi Windsor EV se ke tare happy yeng bi ko hadi overall concept se hadi magi style life se magi design element je pura tongan mai tare ko ado sigi kenoga se MG gi sigi logo ga se illuminated oi bane ko sigi se ko ado ga magi headlight ga se ko connecting LED sequential oi bu ko ado ga magi se ga makha da bumper se plug oina plug sang na plug yaw ga tare ko ado sigi se kidang expensive ti oi rani ko dum headlight ki element me amse bumper dum plug option me kidang thijir mokosan na to ngotan di dum kidang di dum expensive oi rani ko camera front camera sida hape ko aduga ngasai gi makha gi grill gi design je tio ko le adagi headlight ki design je ko LED headlight ni le je ko aduga sigis na ko gi signal light ka DRL ka yaure ka ado magi sigi EV se कहता है 10 lakhs starting range तक लेरे अदुगा मागी टायर से कहता है 18 inch तला एको अदुगा alloy wheel नि लाइसे diamond cut alloy wheel नि लाइसे को सिलेस को अदो 215 55 R 18 inch त लाख को सिलेरे को अदुगा flush door आप चले को सिलेस ले अदुगा 360 degree camera की को से 360 degree camera यारे अदुगा से turn signal से हां पे को अदुगा मागी कनो से रेन सेंसिंग वाइपर के लोइन ओइ दुनी कनो मागी एडास के लोइन ओ याव दुनी को याव से ले म्याम से अदो मागी कनो से ग्लास से खुसो जे यम अदो साइड प्रोफाइल है पे यंग से को थोंग जे हैप्पी क्लोज तो गे तो इंटीरियर न ngata ne tor ke ko side profile है पे यंग जे अदो मागी से chrome elements am hap chले को से माना chrome ape piano black finish ki se yaw se le ko ado yam premium ore EV ore ga se ko ado magi flush door yaw se le ba si na dom ki keno me se ko gari se gi ngo da mo yam ta hal he ta ado yam chawe ko A pillar B pillar C pillar yam chawe ko safety ju dom pajani yaw re standard to ko 6 airbags york p the ye ko gi sa gi 360 degree camera york p ko the gi ko hill descent the gi magi lane changing keno assist kai loina bo york pai tare ko the gi child anchor loina bo hapakani ko adu me am do duka to sai light on to kan sai tail light smaina dom LED tail light smaina lere magi signal light ki magi pattern je keno jem to design jem team ki ko manung do smaina cube yo bi ta to ri manung ko pose throw si ja adu ko si dom smaina keno ore continuous ore ko Windsor na song cha le tha le EV so le ko adu mai sensor just de hape ama ani hum mari ko sensor mari ni si hoise se da chrome gi elements da hap le ko adu ga exhaust yaw ko EV ni na adu na price mai na yam smooth oina dum yaw re ta re ko reverse camera se yaw re ko adu ga de cannot be oide ko gesture control open di oide aduga boot ki maki makhagi khoi number plate ki light is ha pe se da khoi keno ha pe grab handles da yaw re boot space 601 liter ne so ko si se aduga smaina khoi 60 40 lo na oi aduga se da magi ko si se khoi amplifier subwoofer se da ha pe ko speaker se mapan ne se yaw re ko koi Twitter mari duga speaker mari duga subwoofer ma ka yaw re ko duga koi boot manungi lights da yaw jare ko yam song ne yaw re ko si le re duga magi interior ja pe ngatung yeng bira ma do ka le to ki ko hadi mama gi ki hana to se
to sigi MG gi sida kana torise my illuminated oire ko mamangi logo is illuminated oire yeng lo mongam tare sigi se ko ado hapet manung da changa ga ya pidi minus interior hapet changa yeng se ko interior is very badare ko gi aero lounge ka han the first and second ni seat ki design jam teng bio ventilated seat ni ko sigi se electronically adjusted oire ko anima ko aduga ventilated seat oire aduga sigi magi keno se ko magi is the brown color gi ko se the koi sigi door handle ne si in the spine ha pe ko yam different way draw so adi sina grab handle le re ko gi ke storage ki me am yaw re aduga sina ko gi window control ha pe adu sigi se speaker nis de le re ko aduga si na twitter oi ne ko aduga magi side storage ha pe si ki ni ko ki si am na slim mo ga 5 de am no ai sigi se ko aduga button home yawe lock ne unlock ne lock ne aduga tailgate ko open tawna na ko aduga seida ko gi AC vents ko jam ha pe aduga AC gi sigi knob si smaina your sim team gi ko parking brake is the ha pe ko akoi gi keno se kari akoi gi hand brake is the ha pe ko aduga dead pedal ga si am song ni oi ko sigi manung da aduga yeng si ko hapet manung changa ga yeng si sit si pham ma ku ma am tor ni he ma okay osh gari is di ado magi wooden touch yam phajana yoi ko cup holder je ohum ni si yor je ko aduga ketare seida manung da su sai gi yam chong na ko manung da smaina yor si gi yam team gi ko smaina storage manung khyo ji ko aduga seida ko gi type C gi charger ma ha pe normal ko gi USB gi ha pe ko aduga wireless charger ni se oi se adagi sigi sta ko gi 12 volt ki ko seida su connector mu 120 watt ki seida osu amus ha pe aduga CD adjustable di oi dre ko aduga storage ko gi ajana chong ni ore 15.6 inch ki infotainment system ni sigi je TV maza mi ta tawre si aduga sigi instrument cluster si yam pick ne yori chana dre ni ji ko ado magi dashboard ki space yam ti yong si put ani mu chang ni yaw le si chong ko aduga si koi IRVM ne aduga sigi kano to ko gi sigi sunroof oi de ko sigi se glass ki kano ne adubu mai kano to dia de ko di hangtokba yade ko sigi adum fix ne la ka doise gi cabin lights da ha pe adu magi sigi se pe chum yeng si ko so your is cabin mode sky naga so your is quiet mode valet mode ko si le re 360-degree camera ko so your re the gi back chat si the ga ko gi sigi se kai mode no driving mode sta eco plus eco normal sports le re adagi energy recovery da kansai gi light mode normal heavy kind of sigi si battery gi canonica aduga si kai no yeng si sigi na toggle switch sigi control gi ni ko aduga right left kisina smaina steering gi control sigi control sigi le sigi sina ko gi voice control ke ki ni music ki ko sida connect music le USB 07 ke loina bok le re aduga sida yori but keno me very vehicle setting da pe changa yeng si ko aduga sida ko headlight setting duration aduga headlight ki rear fog ka se loina bok ha pe adagi follow me home ka light ko adagi atop ke yori yeng si steering control ko online music I call vehicle setting ko adu yamna touch sensitive yam oi yamna gather responsive yam oi ko sigi se ko adu auto wiper ke loina bok oi be yare ko adagi driving mode le electronic stability control ke loina bok ha pe ko sigi se magi features ngakni adagi headlight to follow me the 30 seconds 15 second kaina sida loina same be yare ko sile re adu ambient lighting se mai lighting sida loina bok magi effect se color se loina bok same dum yare ko si loina bok ambient lighting loina bok yaw ko doini sigi manung gi se ko adagi atopada ke yori USB wallpaper MG voice manual ko sile re aduga somna kan gi sina ko gi drive mode sile de loithol ani PRND ko
si leire aduga se door gi open gi sida hape seat belt gi reminder yaure parking sta leire normal ka drive mode is the RS speedometer si leire door gi kano sila loina bug leire ko aduga AC on off so na aduga sai da ko gi RPM gi adagi magi battery gi ko sila loina bug hape aduga leire ko aduga swagi toll switches me amsi sina AC gi ni ko sina hazard light gi adagi ko gi sigi sina ko gi defogger gi swagi adu ngakni si yori me amsi ko atu leire aduga glow box se ya chaw na yori ko adu size ni am phajari si swagi je ko wooden touch da yam yo ba haitare ko ti le maning gi sa pet gi si ko sina back seat ne ko back seat ne do magi si door handle jam phajari si ko si leis adu back seat have chani si adu sigi se aero lounge sai ngai si che ko adu sigi se mamang gi si chu pra thekta ra ga pra khom na ting tho ga dum tuong ga dum ya do ni sigi se ko adu ga headroom je headrest ahum mak yaure adu ga magi si chi pa da nungai re ai ko adu ga armrest da ha pe cup holder ani ha pe adu ga headroom phajana lai re adu ga keno gi space ti leg room phajana lai re ko si lai re adu ko se da light ambient lighting the ha pe ko gi grab handle se da ha pe ko adu ko maning gi AC vents ko ya premium oi ba ta ko yauri se storage on yauri se manung da ko there flat bottom ne se da oi se ko adu ko sit se pa ne incline to ba ya ko pa ne incline to ba ya re so na na tu ga yan ta na dum thau da gi ya re ta si le ne ha ko adugo magi battery ki se hai bai jara ke battery ki se 38 kilowatt kine yauri se ko aduga magi range se 331 kilometers magi mokoina claim to ko per charge ko aduga mokogi 55 kilowatt up to kilowatt ki charging yawi aduna charge yamna thu fast charging or gadi only 55 minutes ka tang to budum yai ko sigi se adigi nasagi battery ki se nga sai jab to sigi se battery ki se akogi battery as a service hai ko BAS sigi se first in mokogi segment ai tarang sagi battery se akogi rent akoina logo do ne ba hadi akoina gari gi petrol gi paisa piba dumaina gari se akoina ngasagi gari gi paisa se akoina pijarani starting 10 lakhs tege horaga duga battery gi sna akogi battery gi sna kamai to per kilometer da 3.5 rupees per kilometer da akoina adugi value da akoina range pi ge do ne ko aina thogjari ba kilometer gi matungina value yamna value di sidi oi hai tare ko adu ne lai se ke su mokoina battery gi paisa to ana bi re ka na ga adu gi haija bai wan the same si isna sagi vehicle gi cost mamal ya na handara ine ba kai gumba batteries gi paisa yor ma tara ga di si gi vehicles at least 17 to 18 lakhs rupees bi ga ne ko si gi adu vehicles gi size ga am so weather length se si gi 4295 ne si gi ko adu ga magi width hai tare 2126 ne mm ni ko ai mm ma ne daga ko gi height se ko 1677 ne dagi ko gi boot space nga sai jagre 604 liter ne yaw se ground clearance 186 ne ko ground clearance kitang ni nem tak chatle ko ado itar ga so dum describe de magi maximum power hai tare nga sai battery duna puthore ise 136 ps equivalent ko admaina lei aduga magi keno se ko torque chai tare ai se 200 newton meter mukki torque ne se yauri se ko nasagi charging time se 3.3 kilowatt oragana almost 13 hours mukchange aduga nasagi 7.4 kilowatt ki charger oragana 6.5 hours sange aduga 50 kilowatt ki oragana 55 minutes sange ko adure sigi mg gi kogi Windsor EV se reviews kamai to bige like subscribe to biro nungai biraga di ko ado yeng biro la se showroom da dum leire aduna ngasagi aigi personal opinion na gadi electric vehicle the sig is na quite sophisticated ore haji pawki da ina review to jabo ko yamna I want to surprise oi yamna happily surprise hai tar size am chora me aduga my features am yara me aduga ngasagi price higher gadi 10 lakhs to see phangi ba my features me am se
ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁꯤꯃꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯀꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ